Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package, fees can be paid in installment. No donation, direct admission, 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Ki Khubor hakimat kiman, tunyik mi mentah ki Khubor nak Jylla. Kahnyodrap National Liberation Council kelapan pa ko jeng sngo komen yek jeng itu jeng Google ban pen kelakti ne kaktien khasi. How kurwa balpa shigilar Pyrthei Khubor du General Secretary kam Publicity Secretary jeng HNLC ubasan kupar nong trau ulong bagani ke jeng itu jeng Google ke dairu ka thong ban pen tikna bag sarkar India ke ban aino yek jeng itu yek kaktien khasi. Kalian nyam bedin klam baju penlong chisin chisnam deka senda juai kelas dang hakalai potrik ujuliu arajar pausau pat dia kini ke jeng lian nyam on sepen kot hakalai trik Naitung arajar pausau hakapung aitnar. Kabedin klam kedai ke jing lian nyam ban bekrat eka klam gongo na ke imlang ka salang ke belaban wan hakadur jeng jing pang jing shitam jing penjat ya ke mariang bat kinu ke jing sniu ha ke imlang ka salang ka jing the jong labba ublane na kumbakat to ka nisngi kelawan ra ke jing tua khando ka bashir khai ha ka step jeng shitrek Naitung araja posau hapo ka shnong umle ke shnong ka badan West Khasi Hills District. Kakum kejing tu usodar shnong uba ibi marngar ulong bakejing tua jeng khendo kraja hagapor komando shiteng menstem hagan kejing tua jeng khendo kuwe ke yeng do bilan klasha tap tilab bat kesurok umle maulangsu klasha khanglenti bat sakut kelet kawan bat kumju kuwe ka kali marti vanru klasha tap hag khendo ridan bak bom shimladan ba mensau. Ki pulit ka kinhon anti-narcotic task force ki East Khasi Hills District kilayo bat yuwe kena red ubadang post nem karta peterwa drug Halowo Jail Road Shillong. Na unu kena kilayo kan dut li tendang plastik wujud tap drug. Kumbasa puprangut ki pat ba gila poisha sumar hatirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang hadim bagila kempang tang hadim gat tukane por bagila bam ya ka bam hing yap bruk badan hakashnong nongdom Eastern West Khasi Hills. Kedi-kedi ke jing jak belajar mencem tayo. Kibuan poyo hospital kedi bapre penhiar matsuk po ya kabala suba badai nakabam. Mentapat tinggi pagi Khubor nakari. Lieutenant General Devendra Sharma ulashimti kamu 25th General Officer Commanding in Chief jong ka Army Training Command Hashimla. Lieutenant General Sharma uday belayo ya kusnam Sword of Honor. Ledan hakam shipai la kumbasa kustem AA baru labat eka kedan beper. Kiyeng dorbar ba jong ke Lok Sabha kala kiwen hagisngi bo Rahul Gandhi plus dang menkren kumunong elam Kylleng Persha. Rahul ula khawe ya kriti senchar kari India bat ura langru ya kadur ulot Shiva hakapor bo takranting ya ke BJP da ka bakenno ba ke BJP ke yeng hakanong rem jong ke RSS. Menteri Rang Badu Narendra Modi baru Amit Shah kelayeng bandawa Panma na Rahul Gandhi namar baula kenno bagi diki beri ke bakam yalade ki Hindu ki bapinmi ya ke jingi snam hakani kari. Ke National Investigation Agency kala aila yu engineer Rashid bo net bam smai kumu MP yeng dorbar jong ke Lok Sabha hakasan trek Naitung. Kejing ailat yu Rashid benet pam smai ke hadian baula yo bor na kayeng bishar hende kala buru bat kendon bamde ben ailat yu banekran bat kila Pyrthei Khubor. Hakini ki arsngi ladan aru prahajar sanspa lai pusangun kinoyai pilgrim Amarnath Yatra ke belawan poi Jammu and Kashmir. Kasorka kala penbiang yaki bor pahara ki baklain ha Amarnath bat kumjuru ka penbiang yaki bor pahara ha kejinga lenti chongki. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi laplat patba iki light likat ki bede shapang ke jing jung Vice President Venkaiah Naidu laplat yagni kot hagisngi bu Naidu udap nyebusan snem karta. Ki light likat ikin thop mek Venkaiah Naidu live in service blatho du S Nagesh Kumar resident editor berim jangka The Hindu Hyderabad edition nang tapat ka celebrating Bharat the mission and message of Venkaiah Naidu as 13th Vice President of India but ka Mahaneta life and journey of Venkaiah Naidu blatho du Sanjay Kishore. Mentapat tungye pai saja ki Khubor na Kylleng ke Pyrthei.
Ka General Election Commission ke penya yak election ha Mongolia kelapen bena baka Mongolia People's Party kala yo yak jimbun pat ha kenik election ke berang syudap. Nak chispa pun rutli constituency ke MPP kala job di prangot ke MP. Ka samoy terikam jaga yang dorbar ha Mongolia ke di South Nam. Presiden ke South Africa Cyril Ramaphosa ulapen bena yakin huan menteri sarkar mathma jong kibla jet na kiseng san Pyrthei beper kibran ha ke sarkar senrap. Ramaphosa ulapen bena yakin huan menteri sarkar hadian citayo pula shimti ke presiden. Namar bakim don ki kertong ki yo palat yakasan 4% ke bot ha kenik election president ha Iran lahap an penlong biang yak election hapdeng ki arngot ki kertong ki bawan hakaman. Ke election berthamai kan lah ke santrik Naitung ke jinya khun ha ke election kene pedang Masud Pezeshkian bayo 10% ke vote baru Syed Jalili bayo 50%. La aila de kini ki arno ki kertong bakin sedang biang ya ke jinya lap election jongki. Ki pulit jongki Iran kelalit ban pelip yang dut li ki bom ki belabo da ki Islamic State ha al Nuri Mosque. Lalap yakini ki bom ha kapor bagi nong tray kidang tray na kabenta bante thama yakini ka mas kabla syak pen bethe bom ha ka puai trek ujuli araja khanyo kejinga the vote banjit yaki sanspa nyu punyongot ki dikhot ke yeng dorbar ha France kala poi syak bakut bagi dan bon pha ki nong the vote ki blawan ban thep ya ko vote jongki ha kanik election ka bamenta Kakum gejingwa jingkhen jinginong pet perman yakasan Pyrthei France kila ong bagaseng jong President Emmanuel Macron kala ban syadam no hakan ke kenti ko menta. Kaseng lani ke kenhun ko yo arspa prap kundangot ki MP kan yo bat yakabosin syar ha France. Arno ki pulit kelayap namar gejing thombor ki runar yakakali ke bekit yaki senduk thabor ha Iran. Kakum ke Khubor belak pelat daki pulit ke Iran kila ong baki runar ki temu bandra ya ke senduk tap vote hende kim shim la yo lat namal baki pulit ki sendat kuli ke layaki ha kani ke jingja sangat ki breu na katran election kila mensau Kasamantha Mostin kala bam smai kum Governor General baru prajang ke Australia Menteri Rang Badu ke Australia Anthony Albanese lapen bena bahu bena yayong baka Mostin kan mi bujulino yo David Hurley hadin ba ka samoy terekam jong u ke basan slam kalakot na Kita kilogi khubor hakimat kimat kublai